وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. السوجر زما زبا بندگی نخاص کو امدا غزات چیزیں اول نہ پیدا کرے او خاص تغتبا تاسو ټولو ګرځولې شي. اتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. آیا انہی سمزو سوا دا اللہ نہ نور مددگاران کہ ارادو کی زمان رحمان ذات بیو تکلیف نشیاڑو لے زمانہ سفارش ددی حصے نما بچ کو لشیم. انی ذل فی ضلال مبین. یقیناً زبا دوخ کے خامخا پا گمراہ اخکار کیم. انی آمنت بربکم فاسمعون. یقیناً ما ایمان داوڑے استاسو پر ربانے نغوکی دے ماتا. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون. ویلشو داخل سے جنت تا وے دال تکی حیرمان دے قوم زمان تپتوے. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. دائے مسئلے چی بخنو پی ماتو کر رب زماوے گا ظلم زو دے عزت والونا. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. انو نازل کرے من دا پا قوم مانے پس مک دزنا سلخ کرے آسمان دا طرفنا انیو منگا را لے گن کے دلخ کرو. ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون. نو ددی ہلاکت مگر یو چغوا ہیبتناک دوخ کے ٹول مڑ پراتو. یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون. ہے افسوس دے دد بندگانو بحال ناراضی دی تاس رسول مگر دیا پورے خندنے گئی. الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون. ایدے سوچنے گئی چھ سمرا ہلاکڑیم ددی نمخ کے پیڑے یقیناً کسان دی تا دنیا تا واپس نرازیم. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اور نری دا ٹول مگر دا ٹول بازم پخوا کی حاضر کریشی. وآیت لهم اللفظ المیتة احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون. اور دلیل دا قدرت دا توحید دا اللہ خلق دا پار عظمک و شرا تازکم غیل رب باران اور اوباسو دائنا دانی باری داغی دانونا داخل خریم. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. وپیدا کریم برزمکا کے قسم قسم باغونا دا کجورو دا انگورو. اروانی کڑی منگا پدیز مکایا پدی باغونو کے رچینونا. لیاکلوا من ثمره وما عملته ایدیہم افلا یشکرون. دیر بارا چخوری دا خلق دمیو داغنا انری جوڑے کڑی دے میو لرا اللہ سنو دے خلقو نائے ولی شکر نکی دید اللہ دا نعمتنو. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. پاکی دا غزات درام کہ پیدا کری قسمنا ٹول
داغنا شرا زرغنی ازمکا او ددید نفسنا مواد عاسزنا شریع نپی جنیم وآیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون بل دلیل د توحید د دې زبار د شپام راکاگو منگا داغی ناروز لران دوخ کی دا خلق پتیار کی داخلی دن کی والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم انورم روان دے خپل وقت مقرر داغ باران دا تقدیر مقرر دے دا غزات چی زور اور دے علم والدے والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم اسپگ میں من انداز کری آئے دا پارا منزلنا تردی شرو گرزی پشانتا دا سانگے دا کجورے زڑے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ندین ورچ آسان شیاغل رائے چلاندی کس پگمائے اور ندش پاڑوان کی دن کی دروازنام ادا ٹول نرس پگمائے پخپل قل مدار کی لمبو وحیم وآیت لهم من حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون بل دلیل توحید خلق دا پار دارے اور تکڑی منگا ددیدہ نسل پکشتے پکشتو ڈکو کے وخلقنا لهم من مثلی ما یرکبون او پیدا کری منگا دی را پشانت دی کشتے نو اسور لیجری بسولی کئیم وَإِن نَّشَاءْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا يُنقَذُونَ او کو غاڑو منگا غرق بکو دی لرا نبی حس فریاد رست پارا دریو نبدی بچ کے دیشیم إلا رحمة منا ومتعا إلى حين لیکن زین غرکم دا وجد رحمت زمون دا طرفنا او دا پار دا فیدی ورکولو دا دنیا تریا وقت پوریم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ او کلاشی تویلی شی یرکوی دا غیظابنا چستاسو مخکرے و آج چستاسو شادرے دی دا پارا چی پتا سرحم اکڑیشی نو دی مخڑی وما تاتیہم من آیت من آیات ربهم اللہ کانو انہا مورزین اور نرازی تاس دلیل دا دلیلون دا رب دین مگر دی دائنا مخگردون کیویم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ او کلا چویری شلیتا خرچ کوئے داغنا چلا تاسل درگریم قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين وَأَيْ كَافِرَانْ مُؤْمِنَانُ تَامْ آیا خوراک ورکوں گا شاتا کا اللہ غختین خوراک بے والا ورگڑے نے تاسو مگر پا گمراہ اخکار کی وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ اوائی دا انکار کو ان کی کربی دا وعد دا قیامت کا تاسو رشتنی ہے ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون انتظار نکی داخلق مگر دیویش غیم او بنی سی دیدر ناصاب و بدا سے آل چیدی بیو بل سر جگڑی گئیم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
نو طاقت بن لری دے وصیت کولو نو خپل کور تو واپس لیشی ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون اپوکے بوشی پشپے لے کی دویم پوکے دوخ کی دا خلق بعد اخفلو قبرنا اخفل رب طرف تمنڈ وحیم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون دی بویا تبائی دا زمونگا چارا پور تک مونگ لرا دا زہر سملاستو زمونگا او بیلی شیدہ آغا شیرے چواد اکڑو رحمان ذات و رشتہ ویلو پیغمبرانو ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون نبی ددی را پور تکیدل مگر یو جغبیم دوخ کی بدا ٹولی زمسرا در بگڑیشیم فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ننن ظلم نشی کے دے پیس نفس بانے ظلم اور جزا نشی در کے دے تاسو مگر دا عملون چتاسو کول ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون یقینا جنت والا خلق بنن پڑیرا مشغلہ کی او خوشحالی کا ان کی بویم هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون دیو دری بیبیانے بئی پسوروں کے پپالنگنو با تکیاؤن کی بیم لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون دید پارا دی جنتونو کی با میوی اور دید پارا و ہر غشی چیدی غواری سلام قولا من رب الرحیم دید پارا با سلام نیم دابو وینا دو طرف دائے ربنا چیدی رحم والدیم وامتازوا اليوم أيها المجرمون وبيلشي جدا شينن اے مجرمانو ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ایا ما پو حکم نہ اکڑتا است بنی آدمو بندگی دا شیطان مکوے یقیناً دے سال سفارا دشمن دے اخکاران وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ او بندگی مال خاص کے دا لار دا برابر وَلَقَدْ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ یقیناً گمراہ کری دے شیطان ساسنا ڈلے ڈیرے ولے تاسو عقل نہ کارناوس هذه جہنم التي كنتم توعدون داغ جہنم دے چتا اسرے وعدہ کے دے شوام اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون ورننو زید جہنم تنن وجدائے چتاسو کفر گو اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون نن بو مہر لگوں گا دری پخلو او خبر بکی منسرا دری لاسونو شہادت بور کی دری راخ دے پائے ملون شریک ول وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ اکو غاڑو منگاوس خام خاروانی بکو دری داسترگی نوڑان دکی بدی لارتا نسرنگ سشے بوینیم وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اکو غاڑوں گا اس خام خواب شکلنا بدلی بدل کو بخبل خبل دے بولاڑی
طاقت بن لری دی د مخکت لو نب واپس کر دے ریشی ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون آسوک چمگا زیاد کو عمر داغ کمزور والے پیدا کم پا بدن داغ کے ولدی داقل نکارنا لیم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين انلے خودلے منگا دی نبی تا شعر جوڑول انلے مناسب دد شان سراؤ نلے دا قرآن مگر نصیحت دے او قرآن دے اخکار بیان کا ان کے لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ نازل شے دے دا پارا چیر ور کی آغا چاہتا چی جوندے وزر داغا اور پورا بشی حجت پا کافران و خلقو اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون آئین گوری دا خلق چمون پیدا کری دی لرام دا سیزون ناچ جوکڑی زمونگ لاسونو ساروی او دی آئی لرام ملکت والریم وزللناها لهم فمنها رکوبهم ومنها یاکلون اور تاریکڑی دا ساروی مونگا ددی دا فیدو دا پارام نو بائے ددینا ددی سورلے دیو بائے دان دی خوریم وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اور دید پارا پدے سارو کیڑے نفی دیا اور اسکلو سامان دے ولدی شکر نکی دا اللہ دا نعمتنو وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ انی ولی دے مشرکانو دا اللہ نا سیوان اور مددگاران دی دا پاران چی دی مدد بوکڑیشی لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون طاقت نلر یاغید امداد دیو دی یاغید پارا لخکر دی حاضر کڑیشی فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون نو خفر انکی تعالی روینا گانی دریم یقینا منگا پوئی گو پائے شری سپٹویو سچے بٹیو سچے خکار گئیم اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفت فاذا هو خصیم مبین آئین گوری دا انسان کافر یقینا من کو جوکڑے دل راز نطفی رساس کینا دوخ کی دے جگڑ کو ان کے دخکارام وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم او بیانی پنگ بانی یو اعتراض ایر کڑے اخپل پیدائش لرا وہی پہ اعتراض کی سوک بجوندی کی دیا ڈکو لرا حالا شداب زری زریشیم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم تو آئے جوندے بکی دے ڈکل راغذات چھ پیدا کری دا والذل او دا اللہ تعالیٰ پہر ذرا دا مخلوق قلبانے علم لریم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون اغزات دے پیدا کری تاسو لرا دشنو ونو نور دوخ کی تاسو دائیں نور روبا سے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم آئین دا اغزات چھ پیدا کری اسمان نو عظمکا قدرت درون کے برے چھ پیدا کی دری غنت خلق ولن دے قادر راغلے خپیدا دیر پیدا کو ان کے عالم بارسو انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون یقینا حکم داغو دا پیدا کول یو سین کلچو غاڑی یو شیم
ویاغیت اوشان بسغوشیم فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون. نو پاکی دا غزات ترائش دا پلاس کی پورا بار شہید ہر سیز دا خاص غت بتاسو گردولی شیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد. قسم دے پائے ملائکو چھ صفونا تڑی صفونا تڑل. نو بیا قسم پا ملائکو چھ شڑون کری شیطانان در بشڑنا. نو قسم دے بیا پائے ملائکو چھ لستن کری ذکر داللہ. گواہی کئی دری حالتنا پدے چھ یقیناً ساسو حقدار دبند گئے خامخا یوزاد دے. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. رب دا اسمانونو دزمکی او دمین دائی دے اور رب دے مشرقونو مغربونو. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. یقیناً ڈول اکڑے منگا آسمان نزدے پٹول سراج استوری. وحفظا من کل شیطان مارد. او بچ ساتھلے من پر استور سرادار شیطان سرکشنا. لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب. وغنشی کی خود آغی اوچت مجلس تام او اشترکی آغی دہر طرف نام. دحورا ولهم عذاب واسب. رٹل کی ریشی رائے ناو دید پر عذاب دے پہ وسکدن کے بری پورے. الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب. لیکن آسوک چھ تختولو کی او تختونا نور اور رسی پد بسے شغلا بلیدن کے. فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طین لازب. نو تپوسو کا دے خلقنا آئے دی کلک پیدائش والی او کنا حقا چم پیدا کری. یقیناً پیدا کری منگا دا انسانان دا خٹی اسلیخنا کے نام. بل عجبت ویسخرون ویذا ذکرون لا یذکرون. بلکہ تو تعجب کے ددید انکار نہ دی مسخرے کئی. او کل شدیتا نصیحت کی ریشی بقرآن نو دی نصیحت نہ قبلیم. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ. کل چوینی دی اور نخایا و معجزان آئینا مسخرے جوڑیم. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. ادیو اندے دا مگر جادو دے اخکارام. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. آیا کل چمگا مڑشو شو خوری واڈو کی آئے منگا دوبارہ پورتکیو. او آباؤن الاولون. آیا مشران زمگا مخکنیم. قل نعم وانتم داخرون. تو آیا او تاسبٹو الزلیل دا اللہ حکم تام. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. یقیناً دارا پورتکی دلی تیز شغایوا دا وقت بدی گوریم. وقالوا یا ویلنا هذا یوم الدین. دیو یہ ہلاکت تیز منگا داغرز دجزاران. هذا یوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. داروز دا فیصلی دا چتا سودا درو جنگنلام. احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. اویلشی ملائکو تا راجم کا کسان چ ظلم کڑو مرگری دائی و غسوک چدی والا بندگی کولا دالان سیوا
روان کے دی لارے د جہنم تا وقفوهم انهم مسئولون او اشارے کے لگ یقیناً دینا تفوس کے ریشی ما لکم لا تناصرون سوجرستا سو دیو بل مدد نشے کولے بل هم اليوم مستسلمون بلکی دینن ٹول تابداری اختیار کون کی دیم واقبل بعضهم على بعض يتساءلون او مخامخ بشی باز دری پا بازو بانے تفسون بکی دیو بلنام قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین او بیدا تابدار یقیناً تاسوارات للکول منگتا رخی طرفنا قالوا بل لم تکونوا مومنین او بیدا مشران بلکہ نوے تاسو ایمان لرن کی وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين انو منگلرا پتا سوانے حضور بلکہ تاسو قوم یہ سرکشی کا ان کی فحق علينا قول ربنا انا لذائقون نو پورا شبہوں بانے فیصل درب زنگا یقینا من خام خاصکن کی رضاو فاغویناکم انا کننا غاوین نو گمراہ تمرو بللے زکشم پخفل گمرانو فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون یقیناً داخل اقبا پتے اور پازاب کی شریک ہوئی انا كذلك نفعل بالمجرمین یقیناً دا سکار کو من دا مجرمان سرام انہم كانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون یقیناً دیتا کلبشو ویلشو نشتا مددگار سوا دا اللہ ناندی بلوی کولا وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ ادیب ویل آیا منگا خامخا پر خودن کی اخفل آلہا ولرا دوجر شاعر لیوانینا بل جاء بالحق وصدق المرسلین بلکہ راوڑے دے نبی حق خبراو تصدیق کرے دے ٹولو پیغمبرانو انکم لذائق العذاب العلیم یقیناً تاسو خامخا سکن کی عذاب درناک ہے وما تجزون الا ما کنتم تعملون اور جزا نشی در کرے تاستا مگر داغ عملون چه تاسو کول الا عباد اللہ المخلصین ما سوا دا بندگانو دا اللہ تعالیٰ نا شپاک ساتلی شیریم اولئک لهم رزق معلوم دا کسان دی دا پارا رزق دے شرائے صفتنا معلوم دیم فواکہ وهم مکرمون میوی دی قسم قسم موزدی عزتنا بکیریشیم فی جنات النعیم فجنتنو دنعمتنو کی بویم علی سرر متقابلین ناس بئی پکٹنو یوبلت مخامخ یطاف علیہم بکاسم من معین گردوری وشی پدیوانے ڈکے کاسے دشراب و خالصنا بیضاء لذت للشاربین سپین شراب بیو مزور کی اسکن کلران لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون نبئی پائے کے سر دردے اور نبدی لدائنا الٹے ورزیم وعندهم قاصرات الطرف عین اور دری پخوا کی وئی حغحوری چلنڈون کی اقبل نظر خاندان دا خیستر گوالیم
کانہن بیض مکنون گویا کی راسپی نے آ گئی دی پٹھی ساتلے شوے فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون نمخامخ بشی بعضی ببعضو تپوسو نوکیم قال قائل منهم انی کان لی قرین وہی ان کے ذی جنتیاننا یقینا زمان پارا مقابل مرگرو یقول انک لمن المصدقین ویل بے ماتا آیت د تصدیق ان کو نام ایذا متنا وکنا ترابا وعظاما اینا لمدینون آیا کلش منگا مڑشو شو خوریڑو کی آیا منگ لبا بیا جزارا کے دیشیم قال هل انتم مطلعون ابوئی دین دے نور ہوتا ہے تاسوی اور ختم کی جہنم والا ہوتا فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم دیب و رخی جی ورسکار بشی او بینی آغل را پمند جہنم کے قالت اللہ ان کت لتردین او بوئی ورتا قسم پالا یقینا نزدیت چزد مرغڑو لے ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین اکنے نعمت رب ما خام خاصب میں حاضر کڑشونا بجہنم کے افما نحن بمیتین نائنیو منگا مڑکی دن کی الا موتتنا الاولا وما نحن بمعذبین لیکن سکلے منگا مرگ مخکنے نیو منگا عذاب را کڑشیم ان ھذا لہو الفوز العظیم یقیناً داش ذکر شوا خامخا کامیابی دلوے شان والا لمثل ھذا فلیعمل العاملون ددا سی جزا د پار دے زان کڑی سوک چ عمل کی رکڑو اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم ایدان متن دی قراد مل مسکاب لحاظ کونا د زقوم انا جعلناها فتنة للظالمین یقیناً غزل منگا غونا عذاب یا امتحان د پار د ظالمانو انها شجرة تخرج في اصل الجحیم یقیناً دا یونا دا چی روزی با پمیند جانم پویخ د جانم کے طلعها کانه رؤوس الشیاطین سانگ دائے گویا کے سرنا د شیطانانو یا دمارانو فإنهم لآکلون منها فمالئون منها البطون یقیناً دی بخام خاخلی دائے وننا ڈکون کی وی دائے نگیڑ اخبلے ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم یا یقیناً دی لرا دائے دپاسا گڑون بئی دگرمو یشد لوبونا ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم یا یقیناً واپسی بدری خامخا اور تریم انہم الفوا آباہم ضالین یقیناً مندلیو دی مشران خپل گمران فهم على آثارهم یہرعون ندی دائی پا قدمون بانے زغلولے کے دل وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ یقیناً گمراشو ددی نمخ کی ڈیر دمخ کنو خلقنا
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ یقیناً لے گلو منگا پاغی کی یرور کو ان کی پیغمبران فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین نو گورا چسرنگ شانجام د یرول شو خلقو الا عباد اللہ المخلصین ما سوا د بندگانو د اللہ نا چې بچ ساتل شو وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ او یقیناً آواز کرو منگتا نوح علیہ السلام پا دعا سران و خامخا خوم اجابت کو ان کی دعا داغو وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الَّذِيمِ او بچکم گدے او دد قرآن دغم لوینا وجعلنا ذریته هم الباقین اجو کرمگا اولاد دا باقی بدل دنیا کے وترکنا علیہ فی الاخرین اپری خودمگا پدبانی پر سنو خلقو کے سلام علی نوح فی العالمین سلام دے دا اللہ دا طرفنا پنوح علیہ السلام مانے پٹولو خلقو کے انا کذالک نجزی المحسنین یقیناً داسمگا بدلور کو خیستکار کو ان کو تا انہو من عبادنا المؤمنین یقیناً دیو دخاص بندگانو زمن ایمان والاو ثم اغرقنا الاخرین بیا غرقمگانو رو خلق لرام وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اور یقیناً دڈل ددنا خامخا ابراہیم علیہ السلام اذ جاء ربه بقلب سلیم کلچ توجہ کڑا دخپل رب تا پزل روخ سرام اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون کلشری ویل پلار خپل و قوم خپل تانا دشا بندگی کوئے تاسو ایفکن آلہتن دون اللہ تریدون آیا دروغ جوڑشی آلہا دا اللہ نسوا تاست طلب کوئے فما ظنکم برب العالمین نصر گمان ساسو پبار رب العالمین کے فنظر نظرة في النجوم نوی قتل یوزل قتل بستورو کی فقال انی سقیم ویویل یقینا ذو بیمارم فتولوا عنهم مدبرین اگر زیدل دیدہ حقنا شاک ان کیو فراغ الى آلہتهم فقال الا تاکلون نپٹ راغے دریا لہا ہوتا ہوتے آیا ولی خوراک نکوئے ما لکم لا تنتقون سوجل ستاسو خبرم نکوئے فراغ علیہم ضربا بالیمین نشوروشو بدیبانے پوہلو پخلا سرام فاقبلوا الیہ یزفون مخامخ را لدی دتا پناصر رات لل قالا تعبدون ما تنحتون دوست آیا بندگی کوئے داغ شاچ پلاسوے جوڑوئے واللہ خلقکم وما تعملون اللہ تاسو پیدا کری اور تاسو عملونہم قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم دیوے جوڑ کے دد پارا یو آبادے نواچوے دل رپور گرم کے فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين دیو غوخت دا پبارکی چلول دسے زلون و گرزول گدیل را زلیلان
وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. ادو یقیناً زتلن کے مخبلب طرف تا ذر ما تولا آخری دا ہجرت کولو. رب حب لی من الصالحین یا ربا رو بخی ما تیو بشید نیکانونا. فبشرناہ بغلام حلیم زیر ورکم دلا پیوالک صبرناک. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ارکل چا بچے ورسے دد سرکار کولوتا دوتے زوئے زما یقیناً وینم ز بخوب کی چزا لالوم تالرام تو گورا چسرائے راکے. قال يا أبت افعل ما تؤمر اغیب لارا کواس چتا توکم کے دیشیم. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ذرے تبعمو مالا انشاءاللہ دا صبرنا کنان. فلما اسلما وتلہ للجبین ارگل چدوار تابی شود اللہ حکم تا او سمی لواغا پاڑخ دتندیم. ونادیناہ ان یا ابراہیم آواز ورکمونگ دتا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین یقیناً تا پورا رشتے نے کا خوف بل دا سمنگا بدلور کو خیستہ کار کا ان کو تا. ان ھذا لہو البلاء المبین یقیناً دا خامخا عزم اختوخ کارام. وفدیناہ بذبح نظیم اور فیدیو اور کمنگا ابراہیم لراد علالی لوئیم. وترکنا علیہ فی الآخرین اپری خودم پدوانے پر سخلق کی سلام علی ابراہیم سلام دی پہ ابراہیم علیہ السلام. کذالک نجزی المحسنین دا سے بدلور کو خیستکار گون کو تا. انہو من عبادنا المومنین یقیناً دے زمین دا خاص بندگان نو ایمان روڑن کی. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین اور زیر ورکم دلر پہ اسحاق سراچ پیغمبر بی اور نیکانو نبویم. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسی مبین وبرکات واشل من پدبان او پہ اسحاق علیہ السلام اور دا اولاد دے دوارنا بعضی خکار کون کی اور بعضی ظلم کون کی بزان بان اخکارام. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ یقیناً احسان کرو منگا پا موسیٰ و ہارون علیہم السلام. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور بچکرو منگا دادوارا دری قوم ہم دغم لینا. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ امداد کو منگا دی سران نشول دی زورا ورنا پا دشمن. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور کرو منگا دی دوار دا کتاب دیر خکارام. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اکلکڑو منگا دی لرا پسید لاروان دے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اپنے قوم پدی دواروانے پرس خلقوں کے سلام علی موسیٰ و ہارون سلام دی پا موسیٰ و ہارون علیہ السلام.
انا کذالک نجزی المحسنین یقیناً دا سے بدلور کنگا خیستکار کو ان کو تا انہما من عبادنا المومنین یقیناً دا دوارو زمد خاص بندگاننا چیمان لریم وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً الیاس علیہ السلام خامخاد لے گل شو پیغمبرانو اذ قال لقومه الا تتقون کلچ دخل قوم توی ولزان نساتے د شرکنا اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین آیا رامدت شوائے تاسو بعلتا و پریگ دے آج خیستا شکل جو جڑا ان کے اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین اللہ دے رفستاسو دمشرانو مخکنو دے فکذبوه فإنهم لمحضرون ندی آغتا دروجن وی یقیناً دیبا حاضر کرشی بازاب کے الا عباد اللہ المخلصین ما سوار بندگان دا اللہ نا خاص بندگان چی بچتا دلشیم وترکنا علیہ فی الاخرین اپریخم بدبانی پرست خلقو کی سلام علی الیاسین چی سلام دی پہ الیاسین علیہ السلام انا کذالک نجزی المحسنین یقیناً دا سے من بدلور کو خیستکار گون کو دا انہو من عبادنا المومنین یقیناً دے دخاص بندگان زمنو چیمان لریم وَإِنَّ لُوتًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یقیناً لوط علیہ السلام خامخاد لے گل شونو اذ نجیناہ واہلہ اجمعین کلچ بچکمگا دیو دد کورنے ٹول الا عجوزا فی الغابرین ما سوارے او بوڑینا چھ پادشو خلقو کیوان ثم دمرنا الاخرین بیا حلاک لمگا نور لران وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ یقیناً تاسو اے مکی والا اور تیرے گئے دائی پکلو باندے سبا کو ان کی یاد شپی ولید عقل نکارنا لے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یقیناً یونس علیہ السلام خامخاد لے گل شونو اذ ابقا الى الفلك المشحون کلچ لار دے کشتے ڈکی کڑے شیطان فصاہما فکان من المصحزین نو خسنیوں کو آغی سرا نشدے دا پڑشو نبغ خسنی کے فالتقمه الحوت وهو ملیم نو تیر کر دل رامی او حاد داد زان ملامت کاؤ فلولا انه كان من المسبحين نو کنے دے دا تسبیح وین کو نالتا للبس فی بطنه الى یوم یبعثون خامخا دے بی سارشے پخیٹ دمئی کے تروزد دوبار جون بورے فنبذناہ بالعراء وهو سقیم اغرزو منگدے پڑاگوانے پدا سیال سی بیمارو وانبتنا علیہ شجرتا من یقطین نرا زرغن کرمگا دد پاسا ونا دکدو وارسلناہ الى 100,000 او یزیدون اولے گو منگا دے 100,000 خلق تا بلکہ زیادی کے دل درینا فآمنوا فمتعناہم الہین نئے ٹول ایمان روڑو نو فیدہ ورکرم گائی دا دنیا تر یا وقت پورے فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون نو تپوسو کا دے مشرکانو نا استاد رب دا پار دی لونیو دا دی دا پار دی زامنویم ام خلقنا الملائکت اناسا وهم شاہدون آیا پیدا کری منگا ملائکو لرا زنانا و حال دارشدہ خلق کتن کی وائدہ الا انہم من افکہم لیقولون خبر شئی یقیناً دا خلق دوجہ دخبت دروغ و نخام خاوئیم
ولد اللہ وانہم لکاذبون اللہ اولاد راوڑے و یقیناً دی خامخا دروغ اصطفى البنات علی البنین آیا غرکڑی اللہ تعالی لنا پزامنو باندے ما لکم کیف تحکمون سدلیل دستاسو سرنگے فیصلے کئے بے دلیلا افلا تذکرون آیا ولی نصیحت ناخلے ام لکم سلطان مبین آیشتر تاسل یو دلیل خاران فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین نروڑے تاسو کتاب کتاسو رشتنی ہے وجعلوا بینہ وبین الجنة نصبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ او گنی دا خلق پمنز اللہ و پمنز پیرانوں کے نصب حال دار یقین دے دا پیرانوں چلی با حاضر کرشی بازاب کے سبحان اللہ عما یصفون پاک تے اللہ رائے خبر ناشری آغا پسی بیانویم الا عباد اللہ المخلصین ما سوادا بندگانو دا اللہ پیرانو نا چا بچنا درشی ہوئی فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ یقیناً تاسو آکسان چی تاسو لبندگی کوئے نے تاسو دریب بندگے خلق گمراہ کون کی الا من هو صال الجحیم ما سوادا عشانا چور داخلی بجہنم تان وما منا الا له مقام معلوم اوائی ملائک نشت زمن استن مگر آغلا زید و دریدو مقرر دے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ آیقیناً منگا صفون جوڑون کیو دا اللہ بندگے لرام وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ آیقیناً منگا خامخا تسبیح وایو دا اللہ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ وَيَقِينًا وُدَعَ مُشْرِكَانْ دِيبَوَيْلْ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ کچراشی منصر یاداشت مخکنو خلق ببارکی لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ خامخا شبمگد اللہ خاص بندگان بچتا دلشین فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ندی کفر کو پدائے ذکر زردی تو پتو لگین وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ آیقیناً مخی فیصلہ شیدہ زمگار بندگانو پیغمبرانو دباران انہم لہم المنصورون یقیناً دی خامخا دی سرم امداد کے دیشیم وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ آیقیناً لخکر زمگا خامخائی وی غالب دشمن فتول عنهم حتى حين نمخوارو ددینا تریا وخبوری وابصرهم فسوف يبصرون اگور دیتا انتظار کو ددی زرد دی بهم وینیم افبعذابنا يستعجلون آیا عذاب زمگدی پتلوار غاڑی فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین نو کل شراکو سید عذاب ددی پا میدانو زر نو بد دے سبا وقت یرولو شو وتولى عنهم حتى حين امخوارو ددینا تر وخبوری وابصر فسوف يبصرون وانتظار کوازر دی بمہوی نیخبل حالت سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاکی دستا رب لرا رب دے دا عزتنو دائے خبر ناشدی اغبسی بیانویم وسلام علی المرسلین وسلامت یاد دا اللہ دا طرفنا پیغمبران ٹولو والحمد للہ رب العالمین ٹول صفتنا دخدائی توب خاص اللہ لرزی رب العالمین دے بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر
قسم دے پا قرآن چی خاوند نصیحتنو دے بل الذین کفروا فی عزت و شقاق بلکہ آسو چی کفر کرے عزت کری و دشمنے کری کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناس دیر ہلاکڑی منگا درین مخ کے پیڑے نائی بچی والی پوخد عذاب کی انو دغ وقت بچ کے درین وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وتعجب قیدا کافران چراغلے دیتا یو یر اور کون کے ددید جنسنا ہوائی کافران دا جادوگر دے ڈیر دروجن اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب آیا گزوری ڈیر معبودان ڈیر مددگاران یو الہ یقیناً دا خبر دد خامخا خبر ڈیر ناشنا وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد اور روان شوائے اڈلا دی کافرانو نور تیوی زی کلکشے پالہ و خلوانے یقیناً دایا و خبر داچ زمین دی ارادہ کے ریشیم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ندی اوری دلی منگا دا خبرا پا دین رستنی کے ندی دا مگر دروغ دی دزان جوڑشیم انزل علیہ الذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب آیا نازل کڑشے دے پدی نبی بانے وحی دمین زمونگنا بلکہ دا خلق دی پشک کے زمان دے وحینا بلکہ دی تروسا عذاب زمان دے سکلے ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب آیا دری پہ اختیار کی دی خزانے رحمت در رفتا چھ زور اور ذات تے و بخشش کا ان کے ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب آیا دی لرا بادشاہی دا اسمانونو دزمکی آواد آئے چھ دری پمینس کی دی نو دی خیجی دی پلارو دا اسمان کے جند ما هنالك محزوم من الاحزاب داخل کیو لخکر دے لغونتا دغوخ کی دیلا با شکس ورکڑیشی دا دا عنادی اڈلو ندیم کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد تکذیب کرو دلی نمخ کی قوم دنو علیہ السلام و عادیانو و فرعونیانو فرعون خاوند میخونو و سمود و قوم لوت و اصحاب الائکت اولئک الاحزاب و سمودیانو و قوم دلوت علیہ السلام و سیدن کو دبانو دا کسان مخالفت کو ان کی ڈلید پیغمبرانو نام ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب نو ہر یو ددینا مگر تکذیب کرو د پیغمبرانو نو پورا شو فیصلہ عذاب زما پائی
وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. و انتظار نکی دا موجودہ خلق مگر دے چغی چنشت بیائے چغی لرا معمولی سارے دل. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اوائی دا منکرین روزم ذراکم گرا برخزم گا مخی درز حسابنا. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. صبر کوا پائے خبرو شویے دا منکرین. اور یاد کزم گا خاص بندہ داؤد علیہ السلام خاوند طاقت و یقیناً اللہ تڑیر ورگردین ان کے ہو. انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق. یقیناً منتابے گرزولی غرنا دا غصرا تسبیح ویلا پما جگری کے او دنو راحت لو بوخ کے. وطیر محشورتا کل له اواب. اور تابع کروں گا مرغان چی جمع کے دے بشو لاغتا دا طولو آغت رفتور گردن کی. وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب. اور مضبوط کرو منگا بادشاہی داغا ورکڑو منگا آغتا پوئے دین اور فیصلے کو ان کی خبریں. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. اور یقیناً داغلے تاتا خبر دعوی کو ان کو کلچی ورخت الپدیوان دے عبادت خانے داغ. اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. کلچ ناصاب داخل فل بداؤد علیہ السلام ناغ گبراو شد دینا دیورتے یری گما. خصمان بغا بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط. منگت و دعویداریو زیادے کڑے باز زمنگ بباز فیصلہ کا زمن ترمینز کے حق فیصلہ اور زیادے مکوائے و طرف تا اور ہدایت کم تا برابر لارے طرف تا. ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. یقیناً دا زما رو دے دد یو کم سلگڑی زما یو گڑ دا دیوی دا ما تروس پارا او زور اور دے پما بانم پخبرو کے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ویل داؤد علیہ السلام یقیناً زیادے کڑے دا پتا باندے پغوختلو دا گڑ استا سرائے چی اوزے کی دخبلو گڑو سرام. و یقیناً دیر دا شرکت کو ان کو نازیاتے کی بازی بواز باندے مگر آکسان چیمان راوڑے عمل نے کڑی دا وحی مطابق وکم دی داس خلق. وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. او گمان کو داؤد علیہ السلام چی یقیناً دا امتحان کرے منگا پتہ باندے نو بخنے غوختلا دخبل رمنا او پریوت ٹیٹیدن کے ازم کی تا اور گردید اللہ تبسیدہ گولو. یا داؤد انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله
اے داؤد علیہ السلام یقیناً گزولے منگت فیصلے کو ان کے بریز مگا کے فیصلے دخل کو درمیان کوا حق فیصلے تابیداری مکوا دے خواہش کنی وابڑیتا دا اللہ دلارنا ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب یقینا کسان چاوڑی دا اللہ دلارنا دید پارا سخت عذاب دے پدی وجہ شریر کڑی در وزد حساب وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار انری پیدا کری منگا اسمان نظم کا شدیم ینسکری بے فیرے دا گمان دے دا کسانو چی کفر اکڑے نو ہلاکت دے کسان لا چی کفر اکڑے دا وجہ دورنا ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار آیا گرزون زا خلق چی مان راوڑے آمن نے کری نیک پشاندہ شاچ فساد کا ان کی بزمکہ کے آیا گرزون زا متقیان را پشاند تدنا فرمانو کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب دا قرآن یو کتاب دے نازل کرے منگا دے تا برکتن والدے دید پاراچ سوچو کی دا خلق دا دفایاتنو کے اور دید پاراچ نصیت والی خاندان دا خالص عقل ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب او بخمگا داود علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام زوئے خبندہ دے یقیناً دے اللہ دا دیر ورگرزید ان کے اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجیاد کلچ پیش کرے شودتا پا مازی گری کے پدریخ پولار اسنا کرا فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ویوالی یقیناً زمینکم منک والذی اسنو سرام دوجد یاداشت رب زمانہ پدی سرام تردی چاگا پشول بیاددنا پپردکیم ردوها علی فتفق مسعا بالسوق والعناق ویویل واپس راولے دا سونا ماتا نشوروشوش اللہ سی وحل دائی پپندو دائی پسٹنو مانے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ یقیناً نظم اخکڑو منگا پا سلیمان علیہ السلام اواشو لمگا دا پا کرسے بانی یو بدن دے او بچی یو بیاد اللہ طرف تور گردے قال رب اغفر لی وحب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انکا انت الوہاب دوئلے ربا بخنو کے ماتا و بخی ماتا دا سی بادشاہی چنا سلیگی چادرہ زمان رستو یقیناً تے بخشش ورگون کے فسخرنا له الریح تجری بعمره رخاء حیث اصاب نطابق رم دد پارا ہوا لبا دد پحکم سرن نرما کم خواچ بدیت والشیاطین کل بنائی وغواس اتابکڑو منگا شیطانان سرکش پیریان چار قسم آبادی کو ان کی غپے وہن کی بوبو کے وآخرین مقرنین فی الاسفاد انوس شیطانانو چتڑلی شوبو یوزے پزنزیرنو کے هذا طاعنا فمنن او امسک بغیر حساب
دا زمگا بخشش دیتا تا نو تے احسان کوا یا بن ساتا بغیر سر حساب نہ بتاوانے وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ او یقیناً دلرا زم سرا خام خاڑی نزدیکتو خیست دے دور گردے دو دے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ آیات کا زمگا خاص بندہ ایوب علیہ السلام کلچ عاجزی پیش کر خپل لبدا ویل رسیدل کریمات شیطان پر تکلیف دا بدن او پسزا دا مال ارکض وی رجلے کا حاضا مختصل بارد و شراب ویلی شو ورطا وحد آزم کا بخپل اخپیم ندار زید لامبلو یخیوب دیو دسکلو بیم وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ او بخو منگا دتا دد اہل عیال او دائی پشانتی ورسر نورہم دوجہ در رحمت خاص دم در طرفنا و یاداشت در پارا در خاندان و در خالص عقل وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ او نیسا پخپل لاس کی او سانگڑی رو سانگوالا وہ پائے سرد اخپل بی بی او قسم دی مماتوام یقیناً مندل او منگا دل صبر کون کے خبندو یقیناً دے اللہ جڑیر ورگر دے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ آیات کا زمگا نور خاص بندگان ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام خاندان دلہ سنو من دا مرونو خاندان دسترگو دا پوئیو انا اخلصناہم بخالصت ذکر الدار یقیناً منگا دی غرکڑو پا خاص صفتنو چاگیا داشو دکور دا آخرت وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ یقیناً دی زمون سرا خامخاد صفا ساتلشو غر بندگانو وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ آیات کے اسماعیل علیہ السلام و علیہ السلام و ذوالکفل علیہ السلام و دا ٹولو دا غر بندگانو نام هذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ دا یو قسم یاداش دے اور یقیناً دا پار دا متقیانو خامخا خیست زید وردلو دے جنات عدن مفتحت لهم الابواب باغنا دامشوالی بیم کلاوشی بی دی تدروازی دا جنتنو متکین فیہا یدعون فیہا بفاکہت کثیرت وشراب تکیاب ویدی پائے کے آوازون بکی پائے کے میں ووڈی رتاو دسکلو سامان وعندهم قاصرات الطرف اطراب اور ددی سرانی دی بیا غحوریم آغا زنانا چلنڈا ان کی خبل نظری دی تام زولے بویم هذا ما توعدون اليوم الحساب ویلی کی بعد آغا شیدے چتاو سر وعدہ کے دے شود پاز رز حساب ان ذا لرزقنا ما له من نفاذ یقیناً دا زمگا بخشش دے نشتہ دے درائس ختم دل هذا وان للطاغین لشر مآب دا یو قسم یاداش دے اور یقیناً دا پار دا سرکشانو خامخا بد زید اور گردے دو دے جہنم یصلونها فبئس المہاد
اغا جہنم دے دی باغی تور ننوزی او بد زی تیار کرشے دی دپارا هذا فلیذوقوه حمیم وغساق دا یو قسم عذاب دے او دی سکی دیدا او گرمی خٹکی دلی او بدی او وینی زید زخمونو دا جہنمیانو دی وآخر من شکله ازواج انور عذابون اشتاد دے پشان قسم قسم عذابون دی هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صال النار وہی ملائک دایو ڈل دا ورننوزی جانم تتاسو سرام نشت زید خوشالے و زید فراخ دید پارا یقینا دی ورننوتن کی دی ورتا قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار دی وہی بلکہ تاسو چے نشت زید فراخ تاسو لرام تاسو مخی کرو منگا تدامل نو بدے زید قراری دا جہنم قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار دی ویا ربا چاشرا مخکڑو منگا تدا نزیاتی کے آغا در عذاب دوچن پور کے وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اوائی بادا جہنمیان سوجرم لا شنینو منگا حقا نارینا چم بشمیرل بدنیا کے دشریاننا اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار آگا ظلم آگی درام مسخرے کڑیشیم کنکاگشیری ددینا نظرنا زمون ان ذالک لحق تخاصم اہل النار یقیناً دا واقعی خبر دام جگڑ دا قرآن کی دور والو قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار تو یقیناً زیر اور کم کے نشتہ اس حقدار دا بندگے ما سوا دا اللہ نائی یو دے عذر ورد پارس رب السماوات والارض وما بینہم العزیز الغفار رب دا اسمانونو دزمکیو دمین زید وارو دے زور ورد او بخنکون کم دے قل هو نبأ نظیم انتم عنہ معرضون تو دا توحید یا دا قرآن خبر دے عظیم الشان تاسو دینا مخگردون کیے ما کان لیا من علم بالملئ الاعلی اذ یختصمون نشتم علی رسائلم پمجلس پورتنی کلشئی قرآنی کے باس کئیم ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین وہی نشی کے دے ماتا مگر دے وجنا چیز اور کن کی اخکاریم اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین کلشو السارب ملائکو تائقینا پیدا کم زو یو بندر خٹنا فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کلچ دے برابر کما پھوکے حکم پائے کہ روح دخبل طرف نان پریوزے آغت سجدہ کون کی فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین سجدہ اکڑا ملائکو ٹولو پیوزل مسوار ابلیس نا زانلوے اگڑو او دے دا کافرونا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرتا ام کنت من العالین وللہ ابلیسا سشی منک تالرا چی سجدہ رکڑے آغا چاہتا چی ما جوکڑے پخبل اللہ سنو
آیا تلوئی کے او کئی تفاقیقت کی دوچت و خلقنا قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین ویل ابلیس دخو قرائم ددنا تاز پیدا کریم دورنا دے پیدا کرے خٹونا قال فخرج منها فإنك رجیم اللہ فرمائل ازاد دے زینا یقیناً ترٹل شریم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ یقیناً پتابانے زمان لعنت ندی تروز جزا پورے قال رب فانذرنی إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ویل ابلیس یا ربا معلوم حلت راکے ترائے روز چی خلق بدوبار راپور تکی دیشیم قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم ویل اللہ یقیناً تے دا محلت ورکڑو شونا تروز دا وقت پورے چی معلوم دے دا پار دا فنا دا خلقوم قال فبعزتك لأغوینهم اجمعین ویل ابلیس قسم دی پا عزت تا خامخا بلارکوم بزدا خلق ٹول الا عبادك منهم المخلصین ما سوا دا بندگان استاد دینا چا بچتا تلشی ہوئیم قال فالحق والحق اقول ویل اللہ تعالی دا خبر حق دا و حق زامی شوائم لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ خامخا ڈکم وز جہنم ستانا و دا چانا چستا تابداری کئی دا اولاد دم نٹولنا قل ما سلکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین تو آئین غارم زستاسونا پدی بیان بانے حس مزدوریم انہم زدی لرد زان نجوڑا ان کے ان ہوا الا ذکر للعالمین نلدا قرآن مگر نصیحت دے دا پارا ٹولی دنیا وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاهُ بَعْدَ حِينٍ او خامخا پو بشیتاسو پا خبر دبانے رسل سوخنا بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم نازل والدی کتاب دو طرف اللہ نظیم زور ورد حکمتن علدین انا انزلنا الیک الكتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین یقینا نازل کرے منگا تاتدا کتاب دا حق خبر دا پاران نو بندگی اللہ لکوا خالص کو آغد پارا بندگی الا للہ الدین الخالص خبر سے خاص اللہ دا پارا بندگی خالص دام والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الى اللہ زلفا واکسان چنی ولید اللہ تعالی نسوان اور مددگاران دی وئی منگا بندگی نکو ددی مگر دی دا پارا چی نزدیکی دی منگا اللہ تب نزدیکت ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون یقیناً اللہ با فیصلو کی لدی ترمن پاسس کے شریف کے اختلاف گئیم ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار یقیناً اللہ ہدایت نور کی آشاتا چھ درو جندے اور دیر کفر کا ان کے لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار کہ غختل اللہ تعالی چونی سی زان دا پارا اولاد
خامخا غرکڑ بے داغشانا چلا پیدا کی سچلا غاڑی پاک دے اللہ تعالی د ولدنا غدے اللہ یو دے زور اور دے پارسم خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل پیدا کری اللہ اسمان عظم کا د حق کا رکول د پارا را غړوي شپه پر ورځ باندې او را غړوي روز په شپه باندې وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى اور تابع کری اللہ د خپل حکم نور اس پگ میں دا ټول چلیږي نیټه مقرر بوئے اللہ هو العزیز الغفار خبر سے اللہ تعالیٰ دے زور اور بخنہ کو ان کے گناہوں دے خلقکم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج پیدا کری اللہ تعالیٰ تاسو دیو تننا بیائے پیدا کری دائے تن داغ بیویم اور پیدا کری تاسولا دسارو نہم مات جوڑے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث جوڑی اللہ استاسو شکلنا پخیٹو دمین دستاسو کے پیو پیدائش رسدبل پیدائشنا پدریو تیارو کے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوا فانا تصرفون دا کارون کون کے اللہ دے رب ساسو دے خاص اغل را بادشاہی دا ٹولا نشت اقدار دا بندگے سوا دا غنا نسرنگے اوڑے درکے تاسو دا حقنا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الكفر وإن تشکروا یرضه لکم ولا تزر وازرة وزر اخرى کتاسو کفر کریں یقینا اللہ تعالی غنی دے استاسونا ونخوخی اللہ دخپل بندگان پارا کفر کو اللہ اور شکر کا تاسو اللہ بتوحید سرا اللہ قبلی سو زبارا اور نشی پور تکولے یو پیٹی والا گناہ گار گناہ دبل ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون انہ علیم بذات صدور بیا استاسو ربتا استاسو پیشی دا نو خبر بگی تاسو پائے عملون چی تاسو اکوئے یقیناً اللہ علم دے پائے خبر ہو چی پسینوں کی ویم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ کلچ ورسی انسان تا تکلیف آواز کی دیکھ پر رب تا عاجزی کو ان کی آغتا اخلاص کو ان کی آغتا ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله بیا کلچ ور کے اللہ تعالی عادت نعمت تقبل طرفنا ییر کی دے آغشے چ بللے واللہ آغی طرف تا دینا مخی اور جوڑی دا اللہ تعالی دا پار شریکان عاقبت دارے چ ووڑی پخپل آیا نوروں گمراہ کی دا اللہ دلارنا قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار تو آئے مزے والے دا دنیا پا کفر سرا لگا زمانہ یقیناً تے دور والونا امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه آیا آغا سوک چی تابداری کئی دا اللہ پا اوقاتو دشپے کے سجدہ کو ان کی اولاری آیا رکی دا آخرت نا امید ساتھی دا رحمت دا رخبل
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تو آیا برابر جا کسان چ علم لری او کسان چ علم نہ لری انما يتذكر اولو الالباب یقینا نصیحت قبل خاندان خالص عقل قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة تو اے اللہ دا طرف نہ شے بندگانو زمان اغا بندگان چی مان راوڑ دے یرکوئے دخبل لبنا اولئک کسان درا شے اخلاصی کڑے پتی دنیا کی حسنتن خیست جوند دنیا دے وعرض اللہ واسع عظمکد اللہ تعالی فراخ دا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب یقیناً ورکی دیشی صبرنا کتا ثواب دا عملون دائی بے اندازے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین تو اے نبی یقیناً ما تا حکم شیرے چی بندگی دا اللہ لکم خالص کم دا غلرا بندگی وامرت لأن نکون اول المسلمین حکم کڑے شے ما تا دغا حکم دا دی پارا چی شمز اول دا مسلماناننا بد امت کی قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم وآیت یقیناً زیرگم کنا فرمانیو کم دخپل ربنا دا عذاب در ذیلوینا قل اللہ اعبد مخلصا له دینی تو آیا خاص اللہ لرز بندگی کم پدا سے حال چی خالص کو ماغد آدھا بندگی خبلان فعبدو ما شیتم من دونی نو بندگی کو ایتا صدا غشا چستا سخخید اللہ نسیوان قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیم یوم القیامت علا ذالک هو الخسران المبین تو یقیناً پورا تاوانیان خواہ خلق دیم چی تاوان کے چولی اخبل زاننا اخبل بال بشد قیامت برد خبر شیطا تاوان دے تاوان اخکاران لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عبادا دی خلق لنا دید پورت طرفنا سوری وی دور ناو دلاند طرفنا وم سوری دائر اور کی اللہ تعالی پد اسراخ پل بندگانو تام یا عباد فتقون اے زما بندگانو مان یرکوئے والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد واکسان چی ڈڑے کڑے طاغوت نا د بندگے کولو داغنا اور گردی دلی صرف یو اللہ تعالی دید پاراڑے رو خوشحالی دیم نو خوشحالی بیان کا زمان دے بندگان تا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین ہداهم اللہ اولئک هم اولو الالباب دا کسان دی غوگ دی وینا تا نو تابداری کی دائر دیر خیستان دا کسان دی چ اللہ اور ته ہدایت کرے او دا کسان دی پو عقل خالص والا افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار ایا سوک چ پورا شی دا پاغبانے فیصلہ دا عذاب نایت بشکول شی آغشا درا چ پور کین نوتی لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار
لیکن آکسان چیرہ اکڑے دخبل ربنا دید پارا بالخانی دی شرائے دپا سبا بالخانی نوری پخیب جوڑی شیوئی بیگ بلاندرے بالخانونان قسم قسم والے وعد اللہ وعد کرید اللہ وعدا لا یخلف اللہ المیاد خلافن کے اللہ تعالی دخبل وعدینا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه آیا نگورے ترچ یقیناً اللہ راوری دا اسمان دا طرف نوو روانی کڑی آگئی لرا چینی پز مکہ کی بیا روباسی پدے وبو فصل چ مختلفی دائے رنگونان ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما بیا وشی نینی تائل رزیارم بیا اگرزی آئل رازرے زرے ان فی ذالک لذکرى لأولی الالباب یقیناً پرے کے خامخاڑے نصیحت دے خاندانوں خالص عقل رام افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ آیا ناغسوم چپرانستری اللہ تعالی داغ سینہ اسلام تاو دی پڑی رڑا بانے طرف طرف اقبلنا فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین نو ہلاکت آغا چال رائے سخشوی دا ازونا دا اللہ دا یاداشنا دا کسان دی بگمراہ اخکار کے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیا تقشعر منہ جلود الذین یخشعون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ اللہ نازل کرے دے خیست خبریں کتاب دے دیو بل پشانت دے پا مضمون و فساد بلاغت کے بیا بیا لستری کی غنے ذکر کی درے دوجنا پا سرمنو دائے کسانو چیرکی دخبال لبنا بیا نرمی شیدائی سرمنو دائے زونا داللہ یاداشتا ذالک حد اللہ یهدی به من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من هاد داد اللہ ہدایت دے ہدایت کی بنے سر چال شواری آغا سوک چلائے بیلاری کی نبی آغا پارے اس ہدایت ورکون کے افمن یتقی بوجہی سوء العذاب یوم القیامت وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون آیا فساس سوک چزان بچ گئی پا مخبل سرا دبد ازامن قیامت پر او ویلی شی ظالمانو تا اسکے سزا داغ عملونو چتا سو کسب کول کذب الذین من قبلهم فاتاهم العذاب من حیث لا یشعرون تکذیب گرائے کسانو چدین مخیوم مراغلی پائی بان عذابنا دداس زین چن پیدل فاذاقهم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا نو سکول اللہ غیتا شرمندگی پجون دنیاوی کے والعذاب الاخرت اکبر لو کانوا یعلمون او خامخ عذاب داخرت خڑیل وے دے کدا خلق پہ دے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ و یقیناً بیان کرے منگا خلق ذرا پر قرآن کے ہر قسم خیستہ بیانات دید پاراشری نصیحت والی قرآن عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون قرآن دے عربی شبی والا نشتہ اس کو گوارے پدر کے دید پاراشی دا خلق اللہ نو یری گی ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل
هل يستويان مثلا بیان کر اللہ تعالی یو مثال یو سڑی چپائے کی شریکانی غسناک دیو بل سرا او بل سڑے روغ موٹی دپا دیو سڑی آیا برابر دی ددوڑا پخپل صفت و حالت کی الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون تول صفتنا دخدائی توب دے واللہ دی خبل کے اکثر خلق پوئے نا انکا میتون و انہم میتون یقیناً تم مڑکی دن کے اور یقیناً دا خلق بخام دیمرین ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون یا یقیناً تاسو بعد قیامت پر پنیز ربانی یو بل سر جگڑی کوئے